KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka Mary Mount Higher Secondary School ka badan hakasnong Maulay Mautawar hakala asniu blay jong ka arpotari ko banay jilleo arajar arpuar kala pinko buram ni kikna school ki bala pass bha shispa anaka shispa haka examen secondary school leaving certificate baraka examen higher secondary school leaving certificate ka badang shupen bana dangshan da ka Meghalaya Board of School Education Hakini ka jingle ekmen jong ka school la sakhilang da UMLA jong ka Maulay constituency uba piti saukme ubala long kumu kongsan ka principal ka kong S Play u secretary jong ka snong Mautawar uba KS nong dhar kirang ba dong kikime kikpa kinong hikai bat kikna school la peni pho ipeng yagani ka sngi de ki jing shat bat ki jing rwai ne kikna school bat ne kinong hikai Tapki bro. Men kajing hat okat kata nak betang kajing restop jong ikai nak betang kajing pas ma jong ikna school kam ni depo Mary Mount nak ada ke secondary school level certificate yang yong matric nak ada jong higher secondary school beri class 12 nak ada jong kum kata kajing spokeman nak mensin ke spokeman nak ada jong i lawara nak kajing shat daga jingshat jantia mut juwa yo ya kum itu jingshat hi dari tang hi barang profession di mana masyat dapat syak itu kita sebutkan saya kan garu hadiah ya kum boleh kerpang dan jumi ya kan bensim kalau didikin kajing IT nama tak Mary Mount Secondary School ini kan bensim macam skorin nak ada yang jong principal Kumjul juga kami siam jaga ban sacrifice nak kata kintiu ya Mary Mount Secondary School ban hap ketan berpilih school juga lah pun juga jela mereka di Brokawai ada semua keman hadu kata pada prank jong ni COVID apa nagaliang jong kapot kayo berpay kelemah yung coronavirus nakhang di school nakhang jika train nakhang yung gaji ki siya ki ying mani dahil ni semua kemen
Mentau student nak yang jauh school Marymount Secondary School. Ikena kapia ke exam ni ke la pass lo sispa nak sispa. Don ai captain nak tadi. Tapi kita ini pa. Kalau kita hari ni sini, mana kalau joki kita jom emotional pa. Maka jumpa kita dalam tak yang mensiam joki yang ngam supaya berkat. Maka pun juga hak ni kita pun juga ke sekolah for Marymount kanwan hak second position. Nama rumah kecik yang kharap hang kita mat hak tu for hak COVID. Ibi na prega ying jungi le yo COVID. Ikun lahap yo man sa jong hak kita mau ko por haman quarantine mio purekot mio no sedong gila du gila du cingkemen ha. Ndai da disney ke jong play da jing ko jong play. Maka di trestom na kalian principal mak kum juru na kalian jong kinoi kai. Pak ngim si poi berkat yok toy ko jingi lakum no yok toy in pasi wa transition mak ngim si poi berkat ado second division one. Bakal jual sokemen, hadu kata-kata bersengau yang kah jingge kalau mungkin giying sambil kendu agisna mendem, margis sokemen orang bilang kami, bagi semua ya principal bagi noikai, jom Marymount Secondary School, bakal jom ki ai gaji kai hatam, bakal kena kita pas bah bakal kenti, berhamtam kita berkemat itu jingge. School Marymount Secondary School, orang school apa nak mendapat betul besok. Apa yang jom pun kecingnya kebenaran yang principal ia kedua Asia. Office mutu akan dikenti mata. Dan ikan yang enrollment jom kena school. Menurut kampus lah isu bila orang baga school kelapian. Menurut kampus ya kasari jom teacher. Dari ikan enrollment kelapian. School kelapian, kan jadi jingyo kelapian. Henry hapa susu tangan ni gawai. Baga Marymount High School, Marymount School. Ada gawai di school kaba kerjaan nanti betul besok. Dan pun kilong kumi, kamu tahu mana mulai kita itu ya kan. Yang bah macam sini bah hadu kata-kata. Mungkin yo bersih kaba school. Membiang ke pelah, membiang ke sini, membiang kam yo jam. Dia sekolah i principal. Mana kalau ini gelong ialah, ia keban siu kat bala lalu juga por, naga por, hadu bendem juga by school. Baga school kemen adu kata-kata, but ia kejingkiu juga Marymount High Secondary School. Ka school kekiu lingba kikam le esnei. Haba kide esnei kiwei, ublei berku yepi, kahoni mada berku yepi, mebedeng berku yepi, bakide esnei ublei. Bagi sungai sekarang mikir apa? Di pak school hang dia pak school Marymount. Apa ni mikir apa? Di sokemen mah. Bagi school ayah kerja ikai tang nak kerja jenjang kista. Dek ayah kerja ikai kubur kementip, mensyakri yoblay, berkumju berlong kibri gopang, berkinong sosdong gopang hang dia apa jongka. Imlang sablang. Para di sokemen mah dia kerja Marymount susu petang. Dan gilong kami, iba ibendo, kejong kada pay kapor, la syai on daga kambyang kambit, kasih akan nat panirap nakabata ka Marymount High Secondary School. Nama kada penang pensta ikun di juga. Ikun di juga inde basta, inde subyang kumdo, am school khadet pas matric. Deka tidak istom nak yang jong kinoy ka paro kinoy kai. Bagi noy kai deka mesti ka iye. Ya ada ni syakri mo bahaba tambe dengan kai ketien dan selit kan dikatai. Dah pelong bagi don kena jom dok ikmik ma kemnon jika ben ikun bagian pas matric. Dei dah kecil trestom noi kai. Noi kai ni kena kalian jom kena school kena pas matric. Kita ni long kumi bukum kita. Kawan syai lesni on dang ila kambit kambiang. Ikun ti jongi kele yo kam yo jam. Ada ke benda jongi man kersyan ni beri bau. Karimau Marymount School kan nang gie mo ro Nagamay kapor, siya wipar kapor, namata ng kaminsim, sngosnay na matakiway. Kibriyo kibile ba? Kibriyo kusim susnay, but kibriyo bila may yupya kiway, ublay uji berku kerpang. Ikna school jong ka Marymount. Nakayang jong ki, iski parok ki kila pas. Idan kibriyo distinction, kibran hakala jong kapenta,
Anak dia pi bina penting na bang ngar di pass. Tang bangil pass aga first division. Hap penting na la syang law sedem pasawan. Principal nang ki na ki noi kai. Kin IP ki dia gadong pendagang ban penkuk burom dan jongpi. Malai burom dan ti berlei ikut pinang kiu syakmat. Kajing ke ku nak ada jemaah berkan Marymount High Secondary School. Ikena pass ni, iknong kena ketip sini. Ban kiu, bana syang so komen na po Marymount. Kinbi IAS officer, kinbi IPS officer, kinbi mata MCS, kinbi mata ki doktor, kinbi mata ki kuliah theology, lagi di kuliah sister, lagi mata ki father, but kiwe. Iku anak ni lepas school, nang ni lepas school, tak tunjuk kuliah pastor, nang ni school, kita belum ki beliau berbahas. Bapak ni lepas baga school mau mana? Ikai ye kaji lo berbahas, jauh pi hadir habur. Kata kaji community, ikena school, yang sesuatu tu ni kawai. Dr. APJ Abdul Kalam, President Barin India, beauty is not in your face, it is in your heart. Kajing bhaprium day and urmat jonghi, kam usan gaman siem. Beauty is not in your face, it is in your heart. Kajing bhaprium jonghi, day mata urmat jonghi. Kadurman anum la bhaprium kaman siem bapa kapau syabar. Kita kam belum kiprium ha, tapi kam style kando, dan nak ada kibi op kando. Dia dengan mensiam jongki kan bas niu. Jika dua nak mata kata kajing habri ko jongki. Hapa long ki bri nak ha, dan ka ben kiu, bana kentu nak yang jepi. Hak ban police jong. There is no substitute to hard work. Kam dan benda ka benda dalam Kristum. Ki batristum kinang kiu. School, college, imlang sadang, kam jonga, maybe businessman dan ginu hak ban Kristum. Imes to principal. Ringkat bagi noi kai, kita istam. Bagi kita kita bagi kiu bagi sekolah nang kiu kita istam. Bagi kita bagi nang kiu, kong katon ka supaya kapor. Bagi sekarang, nak ada jong kas punung menginum dua jiben. Bagi kita bagi wias ni bagi Marymount High Secondary School kas nang college ada kapor. Bagi jikiu jong ka Marymount, lah dia hang dia pemot tuan. Bagi sokomen, nak ada standard kalau dia standard jong school, abi habari ka teaching mat baby. Maka disiplin. Jika part dalam jonga ya ki kena sebut long disiplin. I principal, I head teacher, have maintain the discipline. Dalam nak ni dua disiplin. Na syai ki ban benefit kena ki beliau ki mi pa ki ban ni long disiplin. Mentol pas school hang pro. Mat long disiplin. Dalam dah apa nak dia jong noi kan? Mereka ban imla ban compromise nam tak disiplin. Apa pembiang disiplin? Des ka bagi school anang kiu nak oi kapor bat syoi ber kapor. Baka suwan ke ram ya kinoi kai jong Marymount. Ada preng jong sekarang ngetip ha ga jinge ba nak dia jong English long pa long kemi dat jong. Apa niai ke school. De ka school kemen maka men sim jingi ka men kata dedication IT. Nak dia ji ngas school kemen ben ngalak long school kum ni ka long mata. Kinoi kai jong Marymount mesibo di tres tahun jong pi mesi ku ye pi eskem harpleng jong pi ki bon kapang jinge nei ong tak de gawai ulai tempa bahan ka jong pi par ni semua thu tang ka sisyu bagi jinge long ini ke long di pri bakrau bagi jinge sya jong ni eskem ha ko esni yung nagla jong pi long blem se ku ka pang nak benda ka bata ka jinge sya jong pi ha de kam. Congratulations.
Ito idan ni jing ay sumana kalian jongaro nung taki noy kai. Jonga kalian nung taki teaching bagi non teaching. Bagi ketop na doi principal hatu ki baterai menukho jaga school bagi kamparo. Pihani kepuan mata kita nak absamut ki teaching bagi non teaching. Tegado nang ni mata kan belak buat usau teli. Bah, kan IT be himis, the himis it's a play in the kamparo shibit ada tet school, play shibut.